Ketanat Forest jong Sorkar Jilla rengkat ke Khasi Students Union Laban Circle hakalai terik unailar arjar arpulai kelalik benjerip ya kejaka belatai ya kejaka mani belai hamah Dave Kola hadin baka Khasi Students Union Laban Circle kelalik ban ujor ya kejingtai bean hakati kejaka klem dayo jingbet. Habakren kilap patai kubor range officer upa SM Lingdo uloong banakaliang ketenat kan sele kebedan kam hakabe day bat kani da kaba pensyong nongrim nekikot kisla bakijing shisha kiba ketenat kayo bat ongru banakaliang jong u unsapa ekakai pot show DFO kaba ulalap hakani kijing jurip jong u. Nakaliang Presiden ke KSU Laban Circle usamla Ruben Najar ulai thu bakat kum ke jinglap keseng nakikot kisla la syem bakat kum ke agreement balayasoy la syak bantai tang ye kamandir bat lakang persyak ban penmi thamai kinu kijingtai bathamai klem dayo jingbet Henry Lasaki ke jingtai babun ki bami kat banang mi kisngi. Uloong bana kaliang kaseng kalalap hagijing jurip jongka ya kejingdon ki basa akani kejaka umdunai ke shispa angut Henry katba hakani kesngi bejurip yu ibriu setia. Uloong ru balada ka sorkar ka syak jem yakini bantai bean kalade ka poru ya ka ban syak ki khasi bam don ying don sem ban nek te ying syaki jaka sorkar. Shushu uloong ban kaliang kaseng ka persyak juru ya kejing panjing bit jeng ki bor peniat kini kejaka manible ban pen kelai kini kejaka syaka non forest land kenang ban yok pendon kam de ki wei pat ki rukom. Semua ini kilang beyond the allotment area. Susuan kangawan mata. Kai kapagili di balik sa pagkat sa out kai bodon kai bomdon bat kai bangili man panda kai kapagili man onna onta. Mo mendaftar ke mandir mo. Mandir kasi mandir saya kadang-kadang na harus mengatur mereka apply bagi permission bagi natang ti mandir itu. Itu permission takun ka agreement kadang take tang mengenai ti mandir sampai di ya kata ipat selama kini pan kanu ka bisna kanu ko structure di pan permission di banyo order bagi na ni. Tapi mandir kadang itu. Yang extension ini yang ni No, tahu. It's okay. Konsep mo. Hidon dulu ki babyang ba kan ke area akhir naman ngar haban kali. Yeah, we have to Know the exact area, how much they have allotted to them. This entire is forest land, na? Or? Of course. Acha. It was given since long. And And no, if they have got, then let them produce. If you have got the record, then you cross check. Yes. Yeah, cross check. You see, most of the offices, you know that Yeah. some of them are maintaining, some of them are not maintaining. No, but from their side, I don't think. We'll try all level first. Yeah. And Kalau kita ni dan hak anda minta ini hak kali. Kalau hina. So the number one is that Mm. to point wise, yeah. then we will be able to study Yes. properly. No, maybe in their long time back they already got. Even later on, maybe they got. That also we don't know. No? We have to check the record. Yes. Because No. In the actually the permission was given in 1923. No, that's what I'm telling. After getting statehood, if they might have already obtained, we also I don't know. Oh. But that's what since bar is there, let them cross check. Then after that, if it's But then the standing order till date is still only for the mandir, not for inhabiting, not for colonizing anything, and not for any other purposes as a construction of their house, shops, all these that have cropped up now. They are all they haven't got any prior orders. So as we see these houses, which are all in RCA building, permanent structures, these are all beyond the bang ngan kadap kane kade ka Sabah. Contoh ni kane kade Sabah. Okay. Kini ru. Kane kade ka kamplong kade ka struktur apa? Sabah. Aman bersusu. Nomor ba problem ba ibri munu bawan hiniru ki orang bet klam kono ka permission klam nomor ba kani area kam hap hapo ka diko chaka ba Western tu ba Western kala bisa kam pet kata te kalau ba ki recreation sha ningru tur kala bisa ka kindan ka diko chaka nomor ba kani ketika forest land ki omdan ki haba omdan ba pet kita kam ka jingi ka minta apa kini dia bawa nabar ini ki wan sa ni ki ai tang siswa ni ka sisi ki wan sa ni
dikata kayak begitu menurut Islam mensuaru teng dak lawan kalian kulit lawan kalian poros lawan cek ki beri bahasa ini pat ki sunar kita housing tu pelan hadin RTO hadin apa ni penai pat kalayak yang tunjuk di kampung di building stay ini stay bersama mereka kemarin tu baru tu bukan ada kami ni my purpose is that I'll take all their documents from them. Especially even the PP also I'll take it. I'll report to the higher authority, let them take action. Of course we are just do the inspections and all. After that we'll consult with our superior officer. After that let them decide. I'll take action along with them. Mention the specific area di for construction of mandir. No, the honey put the seed honey like for that no further buildings or improvement or additions or alterations to the land of the proposed temple should be made without taking previous orders. Kalau Castro, highlight ya kan? Kami kalau tak syai biba the purpose Gimbat ya kan? Laong dah. Tik matang ya kan habis ini tentang tang ya tiga mandir. Highlight itu bah kiong bang yang 6 that is the main portrait. Highlight ya kan? Tu kani baru ni lah ini city ni lah. Asal kani pun anda sih Amen. Mah, masuk tu mana orang kadi tengah body of Allah tu. Point wise pun ada. Structure kita orang itu hadir bila inspection kasih salah untuk kaitan. Okey. Klik point by point. Rumah bang akan sukses. Masa ni sim ni kan. Bila ya kawai 4 tahun kata kamu. Baik kapan ini kamu saya dah. Ini ya. Sa Inggris dah, di sini bah yo permission dengan ini. Satu tempat kita Tukna tinggal tukna seberat bet untuk dari sawah. Itu jabo ini ka kutu di sawah. Nakalian ke KSU buat ke Forest Department ke pendap-pendap sih. Te ni kongso nakalian ke KSU la Labuan Circle ni menem step nilai kendu show yu PCCF arstil bangila ayaka dorkas kucing hau bangila pipau ba ya ke kading don jingman hani hapo mahdikula hadin mengila de kendu yu DFO ha santrik Julai ngila pipau yu sepang kini illegal settlers ke pasal hani aga ju koporu kini illegal structures bikila asna hani ki kisam guest house ki dukan tiba klaim yo kanu permission klaim yo kanu jingbet naki bor badi pen te habadai ba ya kata nakaliang jongka forest department entah sini kila ibu ini bang yo ya ka joint inspection but nilai i kat kum ni page ba kidon kini structures ki ba la palat nakal allotment jongka kabala ya bu nomor ba kat kum kijing yo jing tip jing kat kum ki RTI findings ni nilap ba house tam kat kendai spa atula kala yo la ai chaka ya kanika mandir ban sna te hindai kidon ki kendon tu bat bala ong badi bantang bacna ya kamandir ompat di ki benta te hadin kata apa ni iba kadang mi system kini ki structures kidang bun nakapor te de halo kata benta ba ki isu Labuan Circle ka sim ya kan ki isu te hadin ni tasipan iba kila bun ki permanent structures ki bala wan hani hadu ki jing jobo i borok ki bentuk di hani kapo wa ya kata ku ngila tho dor kasi ngila penisai ba kat kum ka agreement kadi ba tang taka ni banchnai ni temple di banchnai ni ki gisam nambar bakil availi de kata ki boro ki de bancha pinstom kat kum ka ai te nakali ang PCF ula kubur ya kata ong ba andang ngila yo ya ka report na hadin bala inspect i boro permission ba budi baka force ban me ka i baka net
te kumbang ila tho kadar khasuni ba kila bailit ya kata ka agreement nadu kena spa apply te kini ki structures ki diban pen parashwa diban demolish na modor na kaliang PCCF ru hot ila kubur ya kata hendri wang ba anda hadin bala ada inspection hadin bala yo report na ki forest rangers ibro kin saya chakmat kumno bol proceed ba kaju poru namar ka bade bat ki eviction a nagi board punya joka district administration tu ki habisong ya kajingelang bat BC bat ki police department ba hadin kata ki sim ya kata karai si ngiru kum kaseng nya up ya kata karai kajungki ba hindai nak kalian ni nya budin bat nya pressure baki di banle kini ibro kamplo Namar ngin verify pa no po office ki don kisot kisla. Namar ki la produce ngin pa kin mangi don na. Ay tai. Pinsa haban submit ya ka report. Ka report ngin angi siya ki bahador. So PCCF na. Ngin ya stepwise nga ngan sa aga report sa dia ko. Ya na before kin sa move da over. Yo sing ruba kadon ka jing berat nyut pathar hakadi ka jaka. Ya kato ngayo report ya mentasi dengan mop. Tang kini kam don dos benih ko papaka kam don hi ka pada rekomend ceng kat kum ka standar na. Kalau mentah mo. Ya kani ka report lanu tin submit ba. Within this week. Thank you so much.